hasi cyane no ni dero yigikoye nitwe banyu Iwe mane wa bora mukide bora z'ibisimba wa intozi wa nagari kandi arizo gusa nyamura gutyo razinaga amahuko That's easy. Don't go like boom, like for someone for teaching. Don't be like I'll remember which. That was we don't tell us what it is. Yeah, that's around. I don't think you got that. It's not the name to me like. Sambolela, we're going to take the ball. Man, there's a camera guy in that man. Not that you know that it's a lot of job. 5, 6, 7, go. I give you 5, 6, 7, go. Sawa. No, tukafatani course. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam pam. Guys, it's your boy Steve Brown again, yo. So tukaba turagarutse rero nkuko nabemereye umva no kuzajya mbaha behind the scene za video zose mba nakozemo ndetse n'abahungu banje yo. So don't forget to subscribe. So twaje muri shoot rero Cyaze, indirimbo yitwa Sambolela ya Cyaze. So nkuko mubibona nugaragaza hasi nge nago ndambara inkweto urumva garagaza cyangwa mwabonye ko ewana aba boy naba cowboy yo turaba cowboy naga. So the man nigga here bamwita Aristotle, the great man, bamwita Mr. Zena, bamwita Afro Saido, the one and the only, bamwita Shigi Munyagisenyi mugoyi kabisa mu Tanzania aspino. So guys rero ngiye kintu nababwira do indirimbo nyinshi mujya mubona abantu babisha inyuma ya choreography dore ni bano baniga uko mubabona. So nabaniga dufatanya gu creatinga ibintu bikagenda neza urumva mugabona bira bintu byose. So uyu ni umunsi wa mbere rero tugiye gushutinga. Iyi ni part 1, hari na part ya kabiri tuzashutinga noneho y'abantu benshi. Uri kuri kamera ni Erikof
umujya mukora behind the scene za dance. So guys, mureke rero turebe twinjoying no behind the scene. Yele Helicopter. Yakoze. Amuruka. Ani je ni kirema nare mu. Ukamenge. Bani chorana mbahiri. One the board yo gukora nabandi kuririmba mwege muri nyuma just mo vibing ako bitari ku vibing bya gistart like nk'aba cowboy nyine that's plus cowboy zadushyize hasi Hasi cyane. noneho wowe nibwira rero yigikweza nitwe banyi yakora mwene muri turi gukinza basibye by'agateganyo kuri ibibazo Izo zita complex. Triplex. twongera koza kabisa Complex sinanje kamwe. Basi ko washyira ino 85 man. kwa banje se wayi na wayi dira hago ngiye kuruhuka hasi dushyira amashashi nari Wala wigaragara. Ngiye wagicuka. Wichi? Akurunika bana rutatwana rusira twagutanga twigenda kitutu. Ntabwo biro. Ntabwo bije. Bese banze n'inshuti. Kama yakose. Tangago. Wena akavuze. Hano. Samba isanzwe. Ije kujisha ujishe kwishisa. Temano buretse rakagweza ni bamara kumuvuga. Betse amushotinga. Akibaza muna inkana mukigenda. Inga abari. Abana bapfuye abapfa baragoye. Uza gusiga mu kintu kibaze gutya bana. Kanapfundikira. None bagaguyo bibeto. Indabo ba. Uziko cyari kinyereye neza ku mutwe. Wasigaye nawe. Wedirane. Umutaka. Cyumva nyicara na shunitse. Nze kubitaka. Magara re hano. Asante kujya. Yehese. Ndabona nukwira. Nuguhaganye. Angane ryari. None gushyira iboro byinshi boro birabo. Ose bamu mu kuntu aho ngaho. None ngo PDG. PDG. Bacukuye gatenje nk'umukobo gato. Maze twaseka. Barwana naye n'ibirenge yakora. Uretse. Kadushyiramo bama zagiye set up social yarangiye utadushutinga ko bibora ntabwo ari butinde biraremeye. Kiwe. Mane wa boro mukizo boro ziri bisimba wa. Intozi wa. Bano Cyaze. Nagarizo. Kandi arizo gusa. Nyamura gutyo razinaga amahu. Ko washakaga nduratabye. Magara re man. Dina kandi. Ibi bitaka mu bisanze nyine byo. Igiye fama dukuri mani kwa. Bisanze. Bana usanze muri sinye bahagarare. Mwegere twagiye mwegereyo. Ni metero 1 tuvuye aha ngaha twagiye.
none bakunda yora Shyira no mu ijosi. Bane mubwira akantu. Igitutu cyane. mva mu nzira Ujya warareba hano tubagaragare ugaragara ngaho bahagaze. No set yacu nyine. Shami shiri ku kibuga ko ku mutwe. cyangwa kize. Akana umwana akagufata ni ko kuri. Beregere gutya. Yagucya gakire. Sami. Gire mu bikini. Nurika n'usonja kubagiye kamana. Bagiye tuni bawo. Aha gitya cyakimeze Kiti. Ko yagize amaso se cyane ntago Aspino. Garuka hano gutya gato. Ah. mugire mani Kana riko dutuva pe. Asema. Ihagurukana. dufunukuye keke mu mashashi Ibombo yo ku gati. sakura jimus Uriya jimuza wishatse amara icyumweru zose. Kubeko gati. kama sahari Ahubwo ahita woga dore. Niyo sauna na dushe byose. Titi mugaruke Urakoze abafashe twakubonye. Titi mugaruke mujye kuri site dukora Titi mwana tuvugane ugiye rwaga mwana none uyoboye Binsiga ahubwo. Sa. Tugeze gacho atabose bajye na cyo kurusha Bubu ngino bari hano kwisobanura ubwayo nayo Kureba inyuma rero inyuma niba yari ibiki. umongo ifate Komeza hano. Uhita kuri no side. Yego. Ubona uhita yirukanka inyuma, siyo? Action. Gisoko kite kikabona wa. Isikabona twonge. Yawe bro. Urimo mwa. Dore wari yagikubise we. Hano ni mama.
Ujya mutwe kuzamuka uranga. Turebe. What's up guys? So uyu ni umunsi wa kabiri turi gushutinga Sambolela. Twaje hano ni mu Gatsata ya Erikofoye. Twaje mu Gatsata ku Kiweya House. Urabona movement nyine ni zose. Muze mbereke besto wanjye aba yaje hano. Unampata ndakumena iyo kamera. That's why we are recording. Nago wayimena turimo tura recording. Besto. No. Sinyenera. Waje gukora iki? Naje gushyigikira izi. Yewe se. Ese naje no kubyina muri iyi ndirimbo. Abantu bitega iki? Bakwitege iki? Bazambona ndi guceza. Yego. Numva nyine mba naje gushyigikira Beston. Reba uko bimeze. Ajya nanuma no kwiduka nakenera amazi. No gushyigikira nyine. Ndagukunda. Bayizi. Ndagukunda. Ndagukunda. Love you too. You love me too? Nakitentire nagikubereye. Iyi ngiyi ni ya video. Ntugire ikibazo. Ndabizi. Subizi nituvanaho duta ducase. Ndahita duca kuri salo. No, mite nyivana kuko iyi ni ifoto ya video gusa guys. Ntabwo nge nashyiraho tentire. Murakoze. Ese we murakora. Murakoze. Ngwino tugende mwereke ndi couple yanjye. So hano rero ari couple mfana. Ya Jojo Brizi na Divine wa. Ese man ibiki byakuguyeho shiri? Shashusho wanjye. Cyanange. Nitaye ibiryo ari none sindakuramo imyenda. None se Jojo ni igiki wakundiye Divine? Divine ni kwa nkunda. Niye nkunda bankunda. Ubizi gute se kagukura? Shanda bizi neza. Nyine ubizi. Twaje kwa muganga baradupima. Bareba ukuntu buri wese akunda undi man. Divine igiki wakundiye Jojo? Nakuki ni mwiza. Twashaje cyangwa Jojo uri mwiza pe. Uri icyuki be. Oya wowe ukeneye amata utubuto. Nubuki walai. Wanyweye amata. Waliye. Kumubwati. Yamubwatalaje walai. None se man. Ako bantu bashizeho akanyuru kume. Waberetse? Naberetse ariko nyine ndahita ngakuraho. Ako samashari yabo. Arabagiye ngo ntabwo bikubere. Erega ishari n'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda. Ni nko kuvumba nyine. Umva se. Gira bari abana bazimyira muziki. None gatangira none se twitega iki muri no video mu ndirimbo ya Cyaze? Gushwanyaguza. Indirimbo za Cyaze zimwe mu ndirimbo n'amavideo mu Rwanda abateguye kabisa. Yego. Ariko ino yiteguye cyane kabisa. Yitebwo wajya tuye gushutinga mu. Wajya ngo iwana ni muvi kabisa. Ni mamuva ari biburyo ibintu zabigira. Ubwira iki abantu bavuga ko tubyina ibintu bimwe? Ikintu nababwira nuko twe tubyina ibintu bicuruza kandi twe turi abacuruzi b'imibiri yacu. Divi ukodesha inzu yangahe? 300. Jojo ukodesha inzu yangahe? 300. Ibyo bintu rero bimwe nibyo byishyura nanjye nuko. Ufite imodoka Ese we mwari. Ikibazo cyanyu murakennye.
Baruma. Bari kurya. Yarangiye. Ukara none ari bakuru. Wasira kurya. Urayambara nayo? Ngumfasha gute? Bro. Uyatira kwa ni bora ya kabiri nayo. Bagiye. Ila. Senga. Ila nawe wijisha. Cyangwa reka nanjye bwanjye. Simuyize man. Nagura bivuga mbikome. Wasubija kaboro kacheni wakafasha kijana. Mushyiremo ingofero turebe. Y'all know my people, this is your boy Chris Easy. And I know to create like to record a video shoot, yeah, Sambolela. I'm here by the names of Chris Easy with the best choreographer, the all-time choreographer of Chris Easy, Tite Brown, man. I hope you will like this. Because you come to bless up. Abantu se bitega iki muri Sambo? Reka nitwitege kuri wowe tezari gituko nitwitege ahubwo just ndi mwebwe navuga nti I can't wait because this is gonna be good like no gukora nyine iyo bwabaga kugira ngo ngende fresh. Choreography se twakoze ngiye na team yanjye wazibonye gute? Ari munyamakuru. Choreography zari fresh. Harimo two moves I'll beat him some. No desha kurangira mbaye mubyinnyi nanjye byari fresh and kubikora neza by the way. I appreciate that. I appreciate this. This was like buri wese ashyizemo energy. So I appreciate man. Sawa urakoze cyane. Kumva niba ndi kugira ngo ngahise kugenda twagiye byose birarangira.
urimo Shaki. Twagiye 5, 6, 7, go. 1, 2, press, there. Five, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come bitinda? 5, yeah, 5, 6, 7, go. 1, Dylan, can you play again for me, ariko mara yanjye we iyi shuti rwose saa 9 z'ijoro
abakiriya bajya baragenda tujye the rush. Rush back.